ibihe byiza nanone inshuti bakunzi bacu mudahwema kudukurikira umunsi ku munsi mu makuru n'ibiganiro bitandukanye tudahwema kugenda tubagezaho mu buryo ubwo ari bwo bwose. Nanone ni Rwanda Hirizi Media mu makuru ya politiki na diplomasi, umutekano n'ibindi bijyanye nabyo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, niho turi kwibanda muri iyi minsi. Tukaba turimo tugaruka cyane rero ku makuru akomeje kugenda agaragara. Umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC barimo barakomeza kugenda batana mu mitwe. Hirya hino imiryango mpuzamahanga iravuga, hirya hino abaperezida barimo baravuga, abarundi bakamejeje ibintu byabo byabaye ibindi banze kuva ku izima hariya muri ibi bice rwose bya Rusizi ya mbere n'iya kabiri. Ubwo ndavuga muri ibi bice cyane cyane bya za Nyangezi, muri biriya bice bya Rusizi ya kabiri, ahantu rwose ngo abarundi baracyarimo baragerageza gupfundapfunda imitwe, ariko ibintu byabayobeye. Ibi bintu tugiye kubigarukaho tubive imuzi n'imuzingo. Si ibi ngibi gusa kandi umutwe wa M23 wemeje neza bidasubirwaho ko watabaye byuzuye abaturage ba Bukavu batereranywe n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu itangazo rero baraye basohoye mu masaha y'ijoro, naryo turarigarukaho mu buryo butandukanye. Have sigaho wikongera guhendwa ukundi, kuko Amiruriyo Estate twaje nk'igisubizo kuri wifuza kugura ikibanza cyiza mu karere ka Bugesera, by'umwihariko mu murenge wa Mwogo, aho guhera ku mafaranga y'u Rwanda $1,500,000 tuguha ikibanza cyiza ahantu heza watura, ukaba witegeye ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bugesera. Si ibyo gusa kandi, Amiruriyo Estate tubafitiye amazu meza agurishwa ku giciro cyiza hano mu karere ka Bugesera. Akarusho utasanga ahandi ni uko muri Amiruriyo Estate ku bakiriya bacu bamikora ringaniye tubafasha kwishyura mu byiciro. Akarusho Amiruriyo Estate dufasha abakiriya bacu kubona ibyangombwa byo kubaka n'iby'ubutaka, ndetse ababishaka tubafasha kubaka inzu bifuza badahenzwe, kuko dufite abenjeniyeri bamenuje mu bijyanye n'ubwubatsi. Erega turi abanyamwuga. Amiruriyo Estate mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp ikurikira 0788 84 56 43 cyangwa 0753 54 76 506. Hamwe na Amiruriyo Estate turaheza. Turaza kugaruka kandi ku kigo cy'Abasuwisi cyacuruzaga mu by'ukuri amabuye y'agaciro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kigiye kuhava. Bakaba batangiye rero kugira agahinda gakomeye cyane. Kongo rwose irimo iragenda itereranwa na bamwe, byumvikane ko ibintu hano ntago byoroshye. Si ibi ngibi gusa rero, turaza kugaruka kandi mu makuru ya politiki na diplomasi, umutekano n'ubundi. Tubabwire yuko mu by'ukuri ngo babeshya nk'uko bahemuka. Olivier Nduhungirehe yavuze ku kinyoma cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo giherutse rero ngo gukwirakwizwa, bavuga yuko rwose ngo Perezida Paul Kagame yasohotse mu nama ya AU. Ni mu gihe kandi yanavuze ati niwe ushaka gutera. Nduhungirehe kuri perezida w'u Burundi yavuze ko rero u Rwanda mu by'ukuri rugiye kumutera, nyuma y'uko rero umutwe wa M23 ejo rwose ukimara gufata umujyi wa Bukavu ahitwa mu Burundi. Ibintu byarakomeye, nubwo mu makuru dukomeza kugenda twakira n'ubundi agaruka avuga yuko iki gihugu cy'u Burundi rwose ngo kigifite gahunda yo gutera u Rwanda. Ubwo rero na Olivier Nduhungirehe ibi bintu akaba yagize ukuntu abivuga. Si ibi ngibi gusa byonyine, kuko dufite amakuru akomeye cyane. Hari umusirikare wa Afurika y'Epfo yahishuye rero ko ngo aboherejwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rwose ngo bifuje gusubira iwabo, ariko ibintu bikagenda byanga. Ni mu gihe rero kandi harimo haragenda hagarukwaho andi makuru kuri rezo sosiyo zitandukanye.
M23 ngo yasabye Denise Nyokweru rwose uyu ni umugore wa perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo rwose ko ngo yaburira umugabo we kubera yuko ibintu barabona ko ngo bigiye kurenga imbibi. ni mu gihe rero umutwe wa 23 watangiye kugenzura imipaka igabanya cyangwa se ihuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko ubwo mu yandi makuru akomeje kugenda rimera nubwo twari twakomeje tuyagenda tuyabagezaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Arsenal yiyamye rwose yimye amatwi Minisitiri Kwayikwamba Wagner wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ushaka ko ihagarika ubufatanye n'u Rwanda. 5-5 nizere yuko ubwo ngubwo tuba twagwaye ikaze rwose ukaba ugiye kwifatanya natwe muri aya makuru afite ikintu cyitwa uburemere. Izo nizo zimwe mu ngingo z'ingenzi rero tugiye kuva imuzi muri iki gitondo cyo ku itariki ya 17 umwaka wa 2025, tukaba turi ku munsi wa kabiri nako uwa mbere w'icyumweru. Ibintu rero bikomeje kugenda bifata intera. Amakuru yacu mureke tuyahere hehe? Mu by'ukuri tuyahere hehe ko hose hagiye hari uburemere? Reka mbanze mabwire situation iri ku mipaka itandukanye ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko hano muri Rusizi. Ubwo turavuga umupaka wa mbere kuri Rusizi ya mbere ndetse na Rusizi ya kabiri. Umutwe wa M23 watangiye kugenzura umupaka wa Rusizi ku munsi w'ejo ubwo bari bakimara gufata umujyi wa Bukavu ndetse n'inkengero zayo bagenda bazikuramo igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Ubwo rero abarwanyi ba M23 binjiraga neza mu mujyi mu gitondo cyo kuri wa 16 Gashyantare 2025, bahise bafata ikintu cyitwa umutekano bawugiba uwabo ndetse no mu bice bitandukanye bagenda bafatamo imyanzuro yo kwagenzura. Nibwo rero bamanukaga baraza baravuga bati reka tuve mu mujyi rwagati, bamwe tugende tuva mu mujyi rwagati tujye kugenzura n'umupaka. Ahagana ku isaha y'isa 2 z'igitondo umuvugizi wa M23 mu rwego rwa gisirikare Lieutenant Colonel Wiringoma yagaragaje yuko mu by'ukuri abatuye muri Bukavu bari guhumeka umwuka wo kubohorwa ndetse n'ubutumwa bwacaga amarenga y'uko uyu mujyi rwose waba ugiye gufashwa burundu cyangwa se ko wafashwe na M23. Mu masaha y'isa yine gutyo abarwanyi ba M23 bagaragaye kuri uyu mupaka uri ku kiraro cya Rusizi, ikiraro gihuza rero Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Abarwanyi ba M23 rero bari batangiye kugenzura imipaka ubwo ngubwo y'u Rwanda ndetse ku mupaka w'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku ruhande ariko rwa Rusizi, bitandukanye n'iriya mipaka iri ku ruhande rwa Goma. Ubwo rero icyo gihe bakimara kuhagera byaje no kurangira haje umugabo ukomeye cyane witwa rwose Bernard Byamungu. Uyu nguyu akaba ari uwungirije Makenga mu bintu bya gisirikare, ni Brigadier General. Anahita atanga itegeko ako kanya aravuga ngo ntihagire umuntu n'umwe wongera kugira gute kumanuka cyangwa se kwambuka mu by'ukuri kwambuka uyu mupaka. Ahangaha rero Byamungu yagendaga aganiriza abantu mu bihe bitandukanye, nuko rero ni nabwo yanavugaga rwose ati Tshisekedi agomba kugirwa inama n'umugore we. Uti ibyo yabivuze gute? N'umuyobozi wungirije w'abarwanyi b'umutwe wa M23 Brigadier General Bernard Byamungu yasabye umugore wa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Denise Nyokweru kuburira ndetse umuyobozi ukomeye w'ikirenga w'iki gihugu Perezida Tshisekedi Chilombo, bitewe rero ngo n'ibi bibazo bikomeye cyane bikomeje kugenda bigaragara mu burasirazuba bw'iki
gihugu. Ni nyuma yo kwinjira rero mu mujyi wa Bukavu, Brigadier General Byamungu yakoresheje abaturage inama ababwira ko Tshisekedi rwose ngo yahaye abana intwaro kugira ngo bahungabanye umutekano, ndetse yibutsa ko icyo ari icyaha kibasira inyokomuntu. Brigadier General Byamungu kandi yasobanuye yuko Tshisekedi mu by'ukuri ngo yafashe iki cyemezo cyo gutanga izi ntwaro ubwo yabonaga ko abasirikare b'ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje gutsindwa intambara bahanganyemo na M23, aho yagiraga ati batsinzwe intambara baha abana intwaro, icyo ni icyaha kibasira inyokomuntu. Mushiki wacu Nyokwero nawe rero abifitemo uruhare, mu gihe ari kumwe n'umugabo we Tshisekedi. Kubera iki atamubwira ati izi ntwaro utanga zizateza ibibazo? Mushiki wacu umwe mu bafite uruhare mu guteza umutekano muke si mushiki wacu mwiza. Ati nagerageze rwose agira inama umugabo we. Brigadier General rero Byamungu yagaragaje yuko mu by'ukuri ngo hari abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nabo mu ihuriro rya Wazalendo bakiri mu by'ukuri ngo mu mujyi wa Bukavu. Yasabye rero abaturage kubasaba kubavira mu ngo, nabo rero bamusezeranya ko biteguye kubirukana. Umuvugizi wa M23 mu rwego rwa gisirikare Lieutenant Colonel Wiringoma niwe wari watangaje mu by'ukuri aca amarenga ko umujyi warangije kwigarurira n'umutwe wa M23 mu buryo rwose bwagendaga bugaragara. Mu masaha rero y'umugoroba wa joro nibwo intare za Sarambwe Alliance Fleuve Congo muri rusange, ubwo twari tukimara kwakira amakuru y'uko umugabo witwa Colonel Nanga ageze i Bukavu, twahise twakira itangazo ryasohotse rero rivuga mu by'ukuri uburyo ki uyu mujyi wafashwe. Uti byagenze gute? Ni ihuriro Alliance Fleuve Congo ryatangaje yuko mu by'ukuri ryiyemeje gutabara abaturage bo mu mujyi wa Bukavu ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyepfo nyuma y'ibikorwa mu by'ukuri rero by'ubugizi bwa nabi, ubwicanyi, umutekano muke bakorerwaga bigizwemo uruhare rero n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu itangazo rero mu by'ukuri ryashyizweho umukono n'umuvugizi wa AFC M23 mu rwego rwa politike Lawrence Kanyuka kuri uyu wa 16 Gashyantare 2025 mu masaha y'ijoro. Yavuze yuko mu by'ukuri ngo M23 yafashe iki cyemezo nyuma y'uko abaturage bo mu mujyi wa Bukavu bari baratereranywe n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, iz'Uburundi, iz'abajenosideri b'aba FDLR ndetse n'indi mitwe yitwaje intwaro, ibyashyiraga ubuzima bwabo mu kaga kuko ntibabashyigikiraga ariko ahubwo barabateraga. Iri tangazo no mu by'ukuri rikomeza rigira riti kuva mu gitondo cyo kuri wa 16 Gashyantare 2025 ingabo zacu zari ziri gukora uko zishoboye rwose ngo zigarurire umutekano abaturage n'ibyabo, ndetse kandi byakozwe neza ndetse bikaba byakiriwe neza n'abaturage bose batabarwa. Ni igikorwa rero mu by'ukuri kibaye mu gihe hashize iminsi 8 muri Tanzania habereye inama yahuje abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC ndetse n'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC bakemeza ko ubutegetsi bwa Kinshasa na M23 bakwiriye kwicara ku ntebe y'ibiganiro bitaziguye mu gushaka ibisubizo by'umutekano muke wo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri iyi nshuro rero AFC M23 nayo yagaragaje yuko rwose ko igishishikajwe nuko kuri iyo ngingo y'ibiganiro rwose ngo yashyirwa mu buryo bakaganira na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mutwe kandi rero ukaba wasabye imitwe ya politike n'izindi ngabo zigamije kurengera abaturage ariko zitemeranya n'ubutegetsi bwa Kinshasa kubiyungaho mu rugamba rugamije impinduramatwara ndetse
n'impinduka mu miyoborere ya repubulika iharanira demokarasi ya kongo. Alliance Fleuve Congo kandi bare M23 yakomeje ivuga yuko mu by'ukuri ngo mu gihe ingabo za repubulika iharanira demokarasi ya kongo n'imitwe bafatanya mu bikorwa byo kugirira nabi abaturage ba repubulika iharanira demokarasi ya kongo bazibukira ngo ibyo bikorwa bibisha bitajya binayihira, ngo ntabwo bijya biyihira rwose. Ingingo rero yo guhagarika imirwano izagerwaho ngo ndetse inabe inzira y'amahoro arambye muri iki gihugu cya kabiri kinini muri Afurika mu gihe izi ngabo zose zaba zihagaritse ibyo bikorwa bibi. Uyu mutwe rero kandi warahiriye ko uzakomeza kubahiriza inshingano zawo zo gukomeza kurengera abasivile ndetse n'ibice wamaze kubohora mu kwirinda ubugizi bwa nabi bukorwa n'abaturage n'ubutegetsi nako bwa Kinshasa n'abambari babwo. Mu gitondo rero cyo kuri uyu wa 16 Gashyantare 2025 umuvugizi wa M23 mu rwego rwa gisirikare Lieutenant Colonel Wiringoma niwe wari warangije kugaragaza yuko rwose umutwe wa M23 warangije gufata burundu uyu mujyi. Ubwo rero abarwanyi ba M23 binjiraga muri uyu mujyi mu gitondo cyo kuri wa 16 Gashyantare 2025 bashinzwe mu by'ukuri umutekano barindaga ku mupaka bahise bajya ku mupaka nyine barawurinda nk'uko nari natangiye mbikubwira. M23 kandi yatangiye kugenzura umupaka wa Rusizi ya mbere ku ruhande rwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo, dore ko abo ku ruhande rwa leta bo bari barawutaye. M23 kandi itabaye abo mu mujyi wa Bukavu nyuma y'iminsi mu by'ukuri ibiri itangaje yuko wafashe umujyi wa Kavumu uherereyemo n'ikibuga cy'indege. Hano naho ni mu ntara Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo. Iki kibuga cy'indege ndetse kikaba cyarafatiwemo ibikoresho byinshi cyane. Ngayo nguko rero urumva ko ibintu rwose bitarimo birorohera na gatoya igisirikare cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo. Twinjire turebere hamwe ibirimo biratangazwa n'ubuyobozi butandukanye cyane kuri ibi bibazo byo muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo. Twihute cyane tuvuge rero ku bijyanye n'ibyatangajwe na Olivier Nduhungirehe ubwo yasubizaga mu by'ukuri umuyobozi ukomeye cyane w'ikirenga muri repubulika y'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Perezida w'u Burundi Ndayishimiye yabwiye abaturage b'iki gihugu cye ko mu by'ukuri ngo bakwiriye rwose kuba maso kuko ngo nta wamenye igihe u Rwanda ruzaterera igihugu cye. Gusa minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe amusubiza ko mu by'ukuri atari byo, ahubwo ari we umaze igihe mu migambi yo gutera u Rwanda. Ibi ngibi reka mbihuze n'amakuru naraye nakiriye mu masaha y'ijoro ubwo narindi live hano kuri Rwanda Hills Media. Nakiriye amakuru y'abaturage baherereye hariya muri Nzahaha ndetse na Rwimbogo bambwira yuko mu by'ukuri ahitwa muri Nyenji hari harimo humvikana amasasu cyane cyane rero yaturukaga muri biriya bice by'ahitwa Nyangezi. Umutwe wa M23 ahangaha narangije kumenya amakuru ko ngo wari urimo usakirana bikomeye cyane n'igisirikare cy'u Burundi ngo cyashakaga rwose no kwinjira mu Rwanda aho bahungiye hariya, ariko abandi ngo bakaba barimo banarasa bashaka kureba uburyo ki bwose bahangana n'ibitero rero ngo by'intare za Sarambwe zari zibamereye nabi ziri kubashushubikanya zibabwira ziti ni mutahe iwanyu, ni mutahe. Ibi ngibi bigahura nanone kandi na bombe zari zirimo zumvikana nanone kuri Rusizi ya kabiri. Ubwo birumvikana cyane abantu bari kuri Rusizi ya kabiri hariya ubwo ubu watangiye kwinjira muri biriya bice bigana za Bugarama kuri uriya mupaka. Ahangaha rwose ngo ibintu byari bicika kuri Rusizi ya kabiri. Mu by'ukuri rero ngo igisirikare cya leta ya Kongo FARDC hari ibice bimwe na bimwe bari banze kuva ku izima, ariko ngo bagatizwa umurindi n'abarundi
bababwira ko mu by'ukuri ngo igihugu cyabo gifite gahunda yo kwihimura ku gihugu cy'u Rwanda, dore ko batakaje n'ingabo nyinshi cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bishwe n'intare za Sarambwe, ambushi zitandukanye n'icyo, ariko bakaba batabyemera, bakavuga ko ari ingabo z'u Rwanda zabarashe. Rero ibi ngibi biragaragaza, birashimangira kandi koko wa mugani bigaragara ko Burundi bushobora kuba bushaka gutera u Rwanda. Hashize iminsi rero perezida w'u Burundi mu by'ukuri avuga amagambo y'agashozantambara agaragaza yuko mu by'ukuri igihugu cye cyiteguye gutera u Rwanda kandi ko rwose ngo kizarutsinda ku rugamba. Tariki ya 11 Gashyantare 2025 ubwo yasuraga abaturage bo muri komine ya Bugabira ahangana mu ntara y'ahitwa Kirundo hafi y'umupaka w'u Rwanda, Ndayishimiye yavuze yuko Abarundi biteguye guhangana n'Abanyarwanda. Ati mwebwe mwitegure ntimugire ubwoba, bariya turaziranye, mu Bugesera muraziranye, kuva ku ngoma ya cyami ntibigeze rwose batunesha, ubu ngubu nibwo badushobora. Mubibutse muti muze mu Kirundo aho byavuye. Mu gitondo cyo ku cyumweru rero tariki ya 16 Gashyantare 2025 ubwo intare za Sarambwe zari zikimara gufata Bukavu, Perezida Ndayishimiye yanditse ku rukuta rwe rwa X ko afite amakuru ku Rwanda rwose ngo rushaka kumutera. Ati nyuma y'ibiganiro nagiranye n'ibihugu byinshi by'inshuti z'u Rwanda, abari biteze kungukira mu gitero cy'u Rwanda kuri Burundi basubize amwege mu isaho, ariko Abarundi mube maso kuko nawe uzi umunsi w'umujura. Rwose ibi bintu yabyanditse mu rurimi rw'ikirundi, wenda nibyo twagerageza kurusomamo nabwo mukumva uko rumeze. Ati inyuma y'ibiganiro nagiranye n'ibihugu by'ibigenzi by'u Rwanda, abari biteze gukamisha igitero cy'u Rwanda ku Burundi nibasubize amero mu isaho, ariko Abarundi b'umutima wame mugavye kuko ntawuzi umunsi w'igisuma. Ubwo nyine u Rwanda rwisikwe igisambo. Mwumve uyu mugabo mu by'ukuri. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga rero w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yahise atangaza ko perezida w'u Burundi yarenze imvugo zo gutera u Rwanda, akanatangira ahubwo kwisuganya ngo azabishyire mu bikorwa. Ati Abarundi nibo bohereje abasirikare kurwanirira ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kurwanya M23, bijyanye kandi no kurwanya u Rwanda, ndetse hari imvugo zo kurwanya u Rwanda. Izo mvugo avuga zo gushaka gutera u Rwanda rero ntabwo zigeze zijya zitangazwa. Ati Nduhungirehe rero kandi yari uri i Addis Abeba mu nama ya EU, yavuze yuko mu by'ukuri ngo ibiganiro byabaye ku wa gatandatu ku bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo byashimangiye imyanzuro y'inama ya SADC na EAC yuko ibiganiro hagati ya M23 na guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bigomba kubaho mu maguru mashya ndetse n'intambara igahagarara. Uburundi rero bwashyize imbaraga hamwe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byiyemeza gukura ubutegetsi bw'u Rwanda ku butegetsi, ndetse banakusanya imitwe irimo FDLR, Wazalendo n'ibindi kugira ngo babafashe muri uwo mugambi. Ariko ikigaragara ni uko mu by'ukuri byabananiye kandi mu by'ukuri urugamba batazapfa kurushobora. Ese ibi bintu bizagenda gute? twihute cyane turebere hamwe mu by'ukuri ukuntu
kongo yabeshye ngo u rwanda rwavuye mu nama kandi mu by'ukuri ari ibinyoma. Nduhungire we rero akaba avuga ati babeshya nk'uko bahumeka. Ni ukuvuga ngo ntabwo bareka kubeshya, barakomeza kubeshya mpaka. Yes, ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga rero Olivier Nduhungirehe yanyomoje amakuru yatangajwe na televiziyo y'igihugu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yavugaga yuko mu by'ukuri ko mu nama y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika Perezida Kagame yasohotse mu nama yarakaye. Ni ku wa gatandatu nibwo i Addis Abeba ababa muri Ethiopia habereye inama ya 38 y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Mu byaganiriweho rero mu nama harimo n'ingingo zijyanye n'umutekano muke yakomeje kuzamba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba bwayo. Abakuru b'ibihugu rero bashimangiye imyanzuro iherutse gufatirwa mu nama yahuje SADC na EAC, yemeje yuko mu by'ukuri imirwano igomba guhagarara mu maguru mashya kandi guverinoma ya Kongo ikaganira n'umutwe wa M23. Ubwo rero iyi nama mu by'ukuri yari iri kuba Minisitiri w'Intebe wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Judith Suminwa yafashe ijambo avuga ku kibazo igihugu cye gifite, yongera gusubiramo imvugo isanzwe yuko u Rwanda ari rwo ruri inyuma y'ibibazo byose. Nyuma yaho rero ibitangazamakuru byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo birimo ndetse na televiziyo y'igihugu RTNC ndetse n'abandi bantu bakomeye cyane rwose mu gihugu bavuze ko ayo magambo ya Suminwa yarakaje cyane Perezida Paul Kagame ndetse agahita asohoka mu nama. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga rero Olivier Nduhungirehe wari muri icyo cyumba cyabereyemo iyi nama yavuze yuko ibyo bitigeze bibaho, ati ariko bariya abantu babeshya nk'uko bahumeka, njyewe nari mpari. Nawe wabonye ubutumwa bwo kuri X bwa Village Urugwiro, hari harimo n'amagambo Perezida yabwiye Judith Suminwa. None se yayavugiye hanze yasohotse ko yayavugiye mu nama? Nduhungirehe rero yavuze yuko Minisitiri w'Intebe wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Judith Suminwa yafashe ijambo nyuma ya Perezida Kagame amusubiza adaciye ku ruhande, ati amusubiza atazuyaje ku bintu byo kwigira ko ari abantu barengera kandi ari bo bashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda, bahohotera abanyekongo b'abatutsi. Avuga ko ibyo bintu bidakwiriye. Perezida Paul Kagame kandi yakomeje agira ati yakoze igihe kirekire amagambo kuba yarafashe nk'iminota 20 hagati ya 20 na 30 asubiza abanyekongo. Rero bakavuga ngo Judith Suminwa yaravuze ngo Perezida ahita asohoka. Babeshya nk'uko bahumeka rwose bariya abantu rwose. Nduhungirehe yavuze yuko mu by'ukuri ngo bigoye kugirira icyizere Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko izashyira mu bikorwa imyanzuro yemezwa. Ati nta cyizere urambaza iby'icyizere. None se intambara imaze igihe kingana iki? Amasezerano yamaze gusinywa angana ati ko amenshi cyane nta n'imwe ajya yubahirizwa. Icyizere rero nta cyizere dushobora kugirira guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuko ntacyo ijya yubahiriza, ariko turakomeza gushaka amahoro, nta kundi twabigenza. Tukaba rero twizeye yuko igihe tukaba twizeye ko igihe kizagera guverinoma ya Kongo ikumva ko ibintu irimo
gushaka intambara nta kamaro bifite kuko n'intambara ubwayo ntibayishoboye. Twari 23 rero uhanganye n'ingabo za leta ya Kongo FARDC ariko ukaba wararangije kwifatira umujyi wa Bukavu ndetse n'umujyi wa Goma, ibice bikomeye cyane muri iyi ntara Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Amakuru ni menshi cyane, reka twihute cyane tugenda tunagana ku musozo. Tubabwire ko mu by'ukuri ikipe ya Arsenal yanze guhura na Treze Kwayikwamba, umuvugizi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse nako ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga. Ahangaha rero ngo Arsenal bakaba bashaka kuyisaba rwose gusesa amasezerano n'igihugu cy'u Rwanda. Arsenal baravuga bati mwarasaze nawe nubwo twakwirirwa duhujwe n'ibyo ngibyo. Ngayo nguko rero nimukomeze murambe. 5 kuri 5.